Et voilà, déjà Fuyo haiko tena, calme. 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 Mbia habari ongeze ziko fiable, ziko za mzuri, ziko bien qualifié. Force inafika, inakutana ile nyingine staff yenyewe kutoa mbele na boti. Bon, il s'agit des camions, 3 Land Cruiser, 26 moto. Tukiwa accompagner mpaka hapa mu pleine. Tuko niveau ya pleine hapa. Ile masi inaingia, butu banaingia Bukavu. Ndio hapa hivi. Hii ndio kaya kutua hapo. Ile masi nyingine zile ziko kule Mbo. Biko ba mingi tuseme. Okay. Biko ba mingi, vitu itakuwa sawa. Pamoja na Mungu tutaweza. SNPCC.